Dnes sme prezentovali najnovšiu verziu strihového nelineárneho softvéru Graswell Edius, aktuálne vo verzii 5.5. Počas našej prezentácii sme tu prítomným ukázali naozaj reálny výkon real-timeového playbacku MP4 materiálu v prostredí Ediusu a na záver sme demonštrovali bezpáskový workflow v tejto strižni. My name is Tim Siddons from Blackmagic Design, and we're happy to be here to support our partner Syntex in bringing our NAB announcements to Eastern Europe. We have many new products that we've announced at NAB, and this is our opportunity to show them, talk about them with everybody, and explain the value of the products that Blackmagic manufacture.